Habari za siku sita watoto. Habari za siku sita wazazi. Karibuni katika ibada ya leo. Mtakuwa nami Caleb Kitigan. Somo linahusu kumtegemea Mungu. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Umetuleta kanisani leo. Wabariki watoto, wabariki wazazi, kwa jina la Yesu, amina. Je, umewahi kumtegemea Mungu? Ukimtegemea Mungu hata kuacha. Danieli alikuwa mtu jasiri. Danieli alikuwa rafiki wa Mungu. Danieli alijua kumtegemea Mungu. Siku moja watu ambao walitaka kumuumiza Danieli wakamwendea mfalme. Mfalme weka sheria itakayokataza watu kuomba kwa Mungu. Sheria ikawekwa, yoyote atakayeomba kwa Mungu atatupwa kwenye tundu la simba. Pamoja na sheria kuwekwa, Danieli hakuacha kuomba kwa Mungu. Aliomba asubuhi, aliomba mchana, aliomba na usiku. Wale watu ambao wakamwona Danieli akiomba wakamwendea mfalme. Mfalme, Danieli hajatii sheria kabisa. Baada anaomba kwa Mungu, mfalme akaamuru Danieli akamatwe. Danieli akakamatwa, akatupwa kwenye tundu la simba. Cha ajabu, Danieli akaogopa kabisa, kwa sababu alijua kumtegemea Mungu. Hivyo Mungu atamwokoa. Tukimtegemea Mungu tutakuwa majasiri. Watoto, tumtegemee Mungu. Walimu, tumtegemee Mungu. Wazazi, tumtegemee Mungu. Watu wote tumtegemee Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Umetuleta kanisani leo. Wabariki watoto, wabariki wazazi, kwa jina la Yesu, amina.